Non malom kachithang klub sakuri nang pipo pua men pen rata phan kachong thui akror alax ke en pen polisari deng kaching nang. Dipo police station ke parlo inut BJP klembang pi sang pi muning tipi karbiang long rata phan sakuri nang pipo la pen entry tax get tender ki pia hut order nang pelong pipo pupen lax akhi ke en pe joy pi la pen government service tanang pipo CMEM MLA atuma phan tangka pinang ji po men pen tangka lak tangka pangrum si amena asaya phansi khoros etsi apora hut sakuri pelong pi thek thedet penajok Mr Sadhin Killing penajok Dipu police station along FIR pidam detlo Laso lam hoya teng pen rai koma sai khiatum amina sai cheklem si sang pi muning tipi la pen Simeon terang alang litum bang hinia phan rai koma sai khiatum neping nang ponlo Lapen alangli tuma phan Dipu police station pen case register ponlo case number 57/23 section 406/420/34 IPC labang so case aputhak puthot Dipu judicial court along an sangpi muning tipi lapen Simeon terang atuma phan Dipu police station pen ponlo Police atum judicial court ke pon po hut pherang ke atum athengno sangpi mun ing tipi ke hang kasar lang pen kaning jete kang Mr Sadhin Killing aphan police arrest nang jila pen nili phan arleng ke theka chi potum nili phan nang likang nang pon lake ini nang pisung chot lesi nili phan nang pisung atuma phan ta nep ing nang et nang ji pusi hang taram te kang tangte alang li ke hang kataram arjuik tha Kheruni Forest Range atum pen Tata Mobile ihum ke plak tanga thengpi keneplong. Nijang Karbianglong Kheruni Southern Forest Range ing namrai kom sai khiatum arwache clonify inkora hini arni ajo por patrolling dambo mahut Tata Mobile ihum ke plak tanga thengpi neplong check. Non hejong sangti mohaldara tumpen kacharbo sai doko ka phit pusitami Kheruni Southern Forest Range along Kibom Ranger in charge Harsing Kram Sapen Amina duty ka cheklemboya joksi ing namrai kom sai khia tumpen patrolling ke dam apora hut lang chithing pen Tata Mobile ihumbang bomahut lang that amang along neplong check Lapen Kheruni Southern Range Forest asai hem anvan detlo Keneplong Tata Mobile number AS31C1152 lapen ke plak tanga thengpi se harua thengpi B1 side 80 ki bi doji lapen kadoka via 120 piece lapen bajarador ke 60-70,000 atangka andam ji pusi forester 1 Susil Sarkar ahin pen pachinipon lapen non si official claim pon bom lang pusi birta ribdun long hello adam nildun a insers ake hai internal issue report ateng pensionilitun arnivang petroling dambom ateng siat tovetan nildun petroling damlo dambom hut lang sitting pen lang that amang mathu kewang towar long laso gari setong loglo ang pre nilitun bang laso gari check mame log interrogation log mat thengpi do bang long loglo so thengpi bang niltum gari pen dak range office ram delo ji 70 to 80 kv la andui thengpi bang labang B1 si puri pot las marketing dilu bang ta 60 to 70,000 la andui as niltum bang non official process bang claim domlo official process tanglo blonde accurate plan ma kb do plan ma laso dhelu dui la ange niltum tham tek non bang official process claim domlo thank you bang siharu B1 class puri ya bangso thinki gari kene duna hot kang huwe ka bang putum han ne pusum sinya dunong delo
lagi niltum ta sini lo latum ta penakan information do langsung information at yang si niltum gari bang pu bang bom lo pu pelang sini lo si latum gari okok lang pare ingting sang aja latum kat julo latum pan bang neplang lo delo kita non anda niltum bang langsung kamar gari ma pima mana inquiry bang lo niltum lo lah inquiry dari mana neplang pu bang niltum ta matado atau nebegi Onat pensi so thank you bang. lang sitting natu pensi lang that natu ang bom la so hutin dum tobar lang sineblo Dipu Police Station OC Khubung Aminasai Hemalong Pherang Keme ke Phapon Tongsekot pen Dipu Police Station OC Khubung pen Pherang Keme ke Phapon alam theputhak Aron Rei pen sakuri nang pipo la pen Karbianglong tax gate kilong ji order alo nang pipo pu pen Aron Rei pen tangka ke joy rata tum angno pen ke enabang pi sang pi morning tipi pen Simeon terang aphan kenep kang nang aputhak Pherang ke tum angno lamklar ki pipon Labang so case FIR ki piabang pu Mr. Sadhin Kiling Dipu Police Station a case number 57/23 section 406/420/34 IPC. Kenep kang nang tang BJP claim bang pi sang pi muning tipi lapen Simeon terang alang li tumaphan pini Dipu Judicial Court anpon si ni thomaphan remain en ponlo. Karju pater tok je phan lapen karju pater tok pen kenep ji dolang ba avelo pusita ni thoma phisi chini po pusi OC Khubung pen Pherang kia tumaphan pachini 2020 para 23 লকে এই দুইজন মানুহ এইটো কম্পেনিয়নৰ পৰা আৰু কম্পেনিয়নৰ লগত কিছুমান ভিক্টিম আছে তিনজন আৰু বেলেগ বেলেগ হক আছে তেনেকৈ কৈছে কিন্তু বৰ্তমান আমি পোৱা নাই কিন্তু এই চাৰজন ওপৰৰ পৰা চাৰজনৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা কালেকশ্যন কৰিছে কালেকশ্যন মানে কিছুমান জবছ কাৰণে কাউন্সিল আণ্ডাৰত চাকৰি হয় চাকৰি প্লাছ কিছুমান আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এণ্ট্ৰি টেক্স গেট আছে এণ্ট্ৰি টেক্স গেটত কিছুমান এপইণ্টমেণ্ট দিম তেনেকৈ সৰু সৰু কিবা কাৰণে সিহঁতৰ পৰা পইচা লৈছে বৰ্তমান তেওঁলোকে এজাৰ লিখামতে 1,79,70,000 কালেকশ্যন কৰিছে বুলি আমি এজাৰ পাইছোঁ এই মানুহজন কাউন্সিলৰ CMৰ নাম লৈ বা MLAৰ নাম লৈ তেনেকৈ পইচাবিলাক কালেকশ্যন কৰিছিলে আমি জানো মতে এনেকুৱা হৈছে কাৰণ কিন্তু অফিচিয়েলৰ পৰা তেওঁলোকে একো গমেই নাপায় ইটছ টোটেলি ফেক ফল্ছ বুলি কৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে মানুহবিলাক ফ্ৰড কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টেনশ্যন কৰি এইটো বস্তুটো কৰিছে ইহঁতৰ লগত আৰু থাকিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা মানুহ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাই যাব এইটো বৰ্তমান আমি ক'ব নোৱাৰে তাৰ কোনোবা ইনভলভ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত কিবা এটা ওলাই যাব পাৰে আপোনালোকে কেইদিনত বিচাৰিব ইমান লয় আমি 3 দিন আমি বিচাৰিছোঁ ঘৰত কি বিচাৰে 2 দিন দি ঘৰত কথা যাব ঠিক আছে